ole Matthew mar hian Isua ne na ka himang ti la hian requesta helai hian ngai pol ve thei deuh thila omin ka ria a Christian labua hian Isua ne na ka hima ti la hi oma number zali som ko pali hian ya he la phua tu hi Fanny J Crosby middle kan ti kha nia I la tam tak me phua la sang sari ve la ya phua aro pui em safe in the arms of Jesus ti kha nia Isua ne na ka hima amangai om ngengin ti kha nia mase kan riat lar tak hi chu Isua ne na ka hima ti hiania hei hi mizo tonga siam tu hi DP than bu ka ania a phua tu hi Fanny J Crosby hian ti ve mai a le khabua hian ani chem ka felawa he mi thuk hi chu Fanny J Crosby phua chu Christian labua mi hi chu ni ngei mai a la sang ru ai tamma phua tu kha ania mpo ni se Matthew mar hian ron requesta kan riat lar zo khe ni mela ron request hi sa chin teang Isua ne na ka hima ang chung nuwa ma chuan kathara ba zol nge ya anin ya rol moi ka ria
ya hati ang hla hi simple tak ang alang hi nge ni a beat kha amu mal che lo wang hian rem te hi a har de hle ka rem po hi nuam vak lo wa dik tak chuan a se hla moi tak kha ani thawa hla tha tak kha ni thawa Matthew ma ni na ron khoi sa kan samoi ta vak om la ve po ni se alom ome